Yange melua Yesu chivi ilua Maria angbana African Kristo nya kene doa wasu ma uto wasi Yesu Kristo inyomi chane silo ongwa mpasu loho dido shazo fada judo tesi ya sike nenato Amen. Amba nom so mabakasemba dom mashimaka Kristo. Nya yange yembe ma uto wasi Yesu Kristo. Ka nyungu ikiri mishi suruwele nya. Mukana masomo ku bibilo chi. Maolo nse kwa chakwa doshima wonda lwe misha visia. Profeti Yesaya tiokisha akunde hagbe kalohwa hivulisha utan kalohwa memshapu. Wasikawenge himba hebero. Itio mom hivu mom zanzan memisha utrata. Washi loho dido shawe ku Yohane. Itio kihihi vuli hihi zanzan mempu nieni. Aka aorone chi gaolon se kwa doshima wonda lwe misha avesi humache. Hishe igbeta jetso. Ondo bashama nta manaka sinengene mikwa sinengene mingalachiyo. Ondo hama kwa shachu mkpiyo umache. Shi ave umache hene to igbeta na jimechi. Shachu negishe igbeta shi wasi shi unenamzi hemeki igbeta ne. Ba umache hemba onda tu aha gbake kwa abo. Yangu gbake kwa abo kpa mhono onda luwe mhono mshane kpishi. Shi soyo umache waya aka kaigbenda kusu una nogo ya una kpuru mkiwa uyema umache shakwa bona ya shi una duwe na kimie ni satan kala yo kana ha kwa runo sho huwa ku wasaka mba hebero la ka avesi ashi kpishi ondo lam out ya semba yiyase shadzo profeti bakishio masjimene ya alla mabese ku wana Yesu Kristo ka wana Yesu Kristo shon alu imo ishe hihije ilu ve ondo she lukwa mon ve ondo la ka ko son wak loho de dojela je hihije molo mola lu ve ondo mashi mola lu ondo pa mola ka Yesu Kristo jela nya mola hingiwo vatma hene vese kwa vese o se hen shashi kirimishi ka shi o yan kwa yan manum solom elen dan nimbiga ka shi no tesin yo se mokpa ngwe nyare hiya mana condition yedi ningin shin yedi ningira ga kirimishi ka shi I kaven do shima wondo alwe mi shavesia o kana na ka we mso ya na so kai upa wo lumu wo ka mokpa mso I tell you I love you and you respond I love you too. So she ni kiri mission on kana we say one so se. She got do shima na won lwe mi sha we si jene. O tini wana ahingi wo avatuma hene tawase. Wana olukwa monve na o we palo ondola. Abanyo kanum luwa so mache. Goho mluwa so mache. Sha yancha kanum luwa mache ne. Sha chutuki ai monte ka walense sha sorobo ase. Na ha kwa gbo se pase hen ya ka o kerengbenda o se pa se lumu do shimo da lwe mi sha vese na ha se kerengbenda o se ka on se pase son ya o son no ande ya ka o fanwa ka o kula na tinde na ka o ren shima na ka o tese do shima woni hile vese na hene to yo ba gane ba window wa vese wash ma wiki wa vese a shintane ya aka avese shi masjimo no to ma chono na ki tolo ki olonji ya no pine yo ye yangi jin kolmo nam ko yana imura kolmo nam ko mana mlu dire hu zerem kyondo mlu gadi over solmo alo sire kana ga ya samba lumu doshima wonda lwe mi sha avese nega onda tese doshima ha avese ka o sekpa sulumu doshima na se tese sekpa se son sha tese do sha samba doshima la sha yomba gremba vulo ki wa avese shintane na hangbana mba domo shimaka Kristo. Ezulombe mauto wasi Yesu Kristo nyana sombu. Kama hu Kristo solumbu ya. Kama u Yesu yo na solumbu ya. Kama hu wasiga. Kwa zahimbe hama wona ngwe gbendao. Na sonu wembe yange ma.
yang ma una yo bagaya okana kai moya me nyungu me na yo kwa ya via me va gbande ko tin we vine ma ka pam so mbe ma wam jela yo bagane vdia ka ke mu za sha ijiri choro me za na be kwa ya me na be kundu me na be nyale ka bala mbe ma wam jela yo bagane ka ke me ma wam na ha sha za que pulusi da solo e baulu que pulusi eu bem ne carne chega da pusu na ha kama o Yesu Cristo ka ko kan ai won so renjene do shima na chave sungu kan ai se tese do shima la hayo bagemba wendo avesia alo se mate se do shima la sino go sambala vieri ne ora nese kuno mas hende to yulo asma e baulu ko iko ave ba huwa une kla luga se do huwa kuno mas kla sinongo unarewe she yo bagane pa we bende ki vieri e ora nese kuno mas ne so lembe mauto wasi Yesu Kristo nyana hango sono chana ondoma unelumuya anashe ese kaf itikia mana luemi henebese mase kegwenda pa usi kwa shimana she kemas jemeya se kuma waswa ya diako itatu lusha vena jiri vesha cho ono na babdon shimala se pine kwane kenti Yesu Kristo to wase amen amana African Kristo gon kampaso lo dido Shazo Father Jude o tesejene. Yalunen dido. Kilimishi do.